Ndagusuhuje kandi ncifuje ibihe byiza aho uri hose ukaba ugiye kubana nanjye Ndakize Fred. Iyi si dutuye igizwe n'ibintu bitatu by'ingenzi: ubutegetsi, imyemerere ndetse n'imico. Akenshi kimwe muri ibi nicyo gihuza abantu cyangwa se kikabatandukanya. Ese byagenze gute kugira ngo ibi byose bibeho? Ese ni gute twisanze dufite imyemerere, imico itandukanye? Kuva isi yabaho hagiye haba impinduka zitandukanye. Wibuke ko kera ibihugu byayoborwaga n'abami, bivuze ko ubutegetsi bwari mu ruhererekane rw'umuryango umwe, aho umwami yatangaga agasigira umwe mu muryango we akaba uyobora ubwami. Gusa ibi si henshi bikiba ku isi, ariko bibaho. Kuri ubu abaturage bihitiramo umuyobozi bashaka, ahanini bashingiye ku muntu ufite ubushobozi bwo kubayobora no kureberera inyungu zabo mu buryo bukwiriye. Aba akaba aribo twita abaperezida b'ibihugu. Gusa iyo umuperezida atabashije gukorera abaturage ibyo bashaka, abaturage bafite uburenganzira bwo kumukura ku butegetsi bagashyiraho uwo bashaka. Gusa ibi ntibibaho kenshi, ariko bibaho. Iyo perezida yanze kurekura ubutegetsi habaho icyo bita revolution cyangwa se akaba kudeta ni iki? Ni igihe perezida uyoboye igihugu akuwe ku butegetsi hakoreshejwe imbaraga za gisirikare, haba igisirikare ayoboye cyangwa se umutwe wese witwaje intwaro. Kuva mu 1950, ni ukuvuga mu myaka 76 ishize, ku isi yose hamaze kuba kudeta 486. Gusa izi zose siko zageze ku ntego. Muri zo 106 gusa nizo zageze ku ntego. Muri Afurika honyine hamaze kuba kudeta 216 kuva mu mwaka w'1950. Mu myaka 2 ishize byibuze abaperezida 6 nibo bamaze guheruka ku butegetsi muri Afurika y'Uburengerazuba, barimo wo mu gihugu cya Mali, Burkina Faso, Guinea Conakry na Niger. Ahangaha ni abantu bibaza amaherezo yabo tibona igisubizo. Reka tuvuge kuri Burkina Faso. Kuva mu 1960 hamaze kuba kudeta 7. Gusa tuzivugaho zose. Reka tuvuge kuri ngiye iherutse kuba mwaka ushize ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2022. Iyi kudeta yakozwe n'ingabo zo mu mutwe udasanzwe wa gisirikare uyobowe na Ibrahim Traoré. Bumvikanye bashinja Lieutenant Colonel Damiba kuba yarirengagije intego bari bafite bari ku butegetsi bwa Christian Kabore mu kwezi kwa mbere k'umwaka wa 2022. Arizo zatumye Ibrahim Traoré ndetse n'abandi basirikare baje inama yo guhirika ubutegetsi bwa Damiba wari umaze amezi make. Ese uyu Ibrahim Traoré ninde? Reka tumuvugeho. Ibrahim Traoré ni umusirikare muto ariko ufite ubuhanga butangaje, haba mu gisirikare ndetse no mu buzima bwe busanzwe. Ni umunya Burkina Faso ukomoka mu gace ka Bunduku. Yabonye izuba mu mwaka wa 1988. Mu masomo ye yari umuhanga ndetse yari umusore utuje cyane, ariko ufite ubuhanga budasanzwe. Mu mwaka wa 2006 yagiye kwiga mu ishuri rya Université mu mujyi wa Ouagadougou. Mu mwaka wa 2009 nibwo yinjiye mu gisirikare nyuma yo kurangiza amashuri ya Université. Kapiteni Ibrahim Traoré kubera ubuhanga yari afite yagiye azamurwa mu mapeti byihuse. Nyuma y'imyaka 2 gusa yazamuwe mu mapeti agirwa sous-lieutenant. Nyuma y'indi myaka 2 yongerwa kuzamurwa aba lieutenant. Gusa ntawari uzi ko iyi yaba inzira yo kumugeza ku butegetsi. Mu mwaka wa 2014 kimwe n'abandi basirikare boherejwe mu butumwa bwa ONU muri Mali mu karere ka MONUSMA, Traoré yongeye kugaragaza ubutwari. Mu mwaka wa 2018 yashyizwe mu basirikare bagaragaje ubutwari budasanzwe muri MONUSMA ubwo barimo barwana n'imitwe yitwaje intwaro y'inyeshamba mu ntara ya Tombouctou muri Mali. Nyuma yo kuva muri Mali yongeye gusubira iwabo muri Burkina Faso, naho yongera kurwana n'inyeshamba z'abajihadiste. Umwaka wakurikiyeho, umwaka wa 2021, yongeye kuzamurwa mu mapeti arwega kapiteni.
mu mwaka w'umutangiriro w'umwaka wa 2022 ingabo zari ziyobowe na Lieutenant Colonel Harim Damiba baheretse ubutegetsi bwa Christian Kabore. Kwezi kwa gatatu k'uwo mwaka w'ibihumbi 2022 Kapiteni Traoré yagizwe komanda mukuru w'ingabo zidasanzwe zirasisha ibimunda biremereye mu ntara ya Kaya, aho ni muri Burkina Faso. Gusa nyuma yo gufata ubutegetsi Lieutenant Colonel Damiba byagaragaye ko atakoze izo bari barumvikanye na bagenzi be bamufashije gufata ubutegetsi, barimo Kapiteni Traoré ndetse n'izindi ngabo, arizo zatumye za ngabo nanone zongera kwihuza ziyobowe na Kapiteni Traoré bahereka ubutegetsi bwa Lieutenant Colonel Damiba. Nyuma yo guhereka ubutegetsi, Kapiteni Traoré yahise aba umugaba mukuru w'ingabo za Burkina Faso ndetse aba n'umuyobozi w'ingabo z'agateganyo. Gusa ibibazo abantu bagomba kwibaza ni impamvu hakomeza kuba kudeta nyinshi muri Afurika ntiyagira igihinduka. Kapiteni Traoré yumvikanye ubushize mu nama ya Russia Africa, iyi akaba ari inama ihuza umugabane wa Afurika ndetse n'igihugu cy'Uburusiya. Kapiteni Traoré yavuze ko akomeza kubabazwa n'ibiri kubera ku mugabane wa Afurika ariko ntibigire impinduka. Ngayo amateka ya Ibrahim Traoré.